ngap dia sewa pi ke parlok ke bistanat ban pe ya ke video ha ke channel warla don ka jinya dai bar klub Bayern Munich Andre hadu kan ne burom kan ke klub ya Lionel Messi bat ka klub Bayern Munich hadu kan ke klimat ka bamta klem ka jinya dai lane ka jinya te parlok apdeng jongki Andre ka basaut nat pat Messi bat ka klub Bayern Munich labun snem ta kala don ka jinya burom hapdeng jongki kumban spun kan mau ne ha usnem arjar ka pra Lionel Messi updeng ya ka wei ka jing ai songba ka kerpang ka jongu hapo ka Allianz Arena Stadium kabre ka stadium jong ka klub Bayern Munich kane kala wan hadin bo Lionel Messi ula celebrate ya ka gol ka bol yo ban tap adu kan dai foi ligi goals nakam ta ka kalenda ya jong snem arjar katra ha ka bol penking ya ka record balabat da legend player jong ka klub Bayern Munich Gerd Müller ubala tau ya ka record da prafsan goal ho snem ka nice pa nyo poar bat hadin bo Lionel Messi ula penking ya ka record Gerd Müller bola tauru ya ka record ka batmai snem arjar katra na kaleng Lionel Messi ulai sova ya ka we ka jersey jongu shauli jan player jong ka klub Bayern Munich Gerd Müller ha ka bo thoru ya kini kentin ka boong for Gerd Müller my respect and admiration yo but na kaleng Gerd Müller ya ka jersey bal ai sova da Lionel Messi hadin ulai ya ka jersey shaka former club lani shaka club barim jongu ka Bayern Munich but na kaleng ka Bayern Munich kalabu ya ka jersey Lionel Messi hapo ka museum jong ka club kata ha ka Allianz Arena museum kum kada ka jingburom yo Lionel Messi bat kane kada ka sin ka bringkong kabom juje ko ya ka club Bayern Munich nadu kipor ki bamun shwa hadu kane ka klipmat ka bamta banbu ya ka jersey kabom dai ka jersey player jong ka club hapo ka museum jong ka club kata ha ka Allianz Arena museum bat hangne Lionel Messi udah tang mau marwei urang lekai football ubom dai player jong ka club Bayern Munich ban yobu ya ka jersey jongu hapo ka Allianz Arena museum kabre ka museum jong ka club Bayern Munich bat menta saisin ka klub Bayern Munich kala brombiang ya uni urang likai beliau kuradu pratli ka blondi award Lionel Messi ha ka ba ka klub Bayern Munich kala follow ya ka Instagram account jongu bat nakaleng we fan jong ka klub Bayern Munich ulapun pau bo Lionel Messi udah tang mau umar we urang likai football bom dai player ubele kai na ka klub Bayern Munich ha ka ba ka ne ka klub kala follow hapo ka social media platform jongu ha ka ba ka ne kam juje ko menoru ya ka klub Bayern Munich nadu kipor ki bamunshwa hadu kare ka klipmat ka bamuta te parlok tang kini ki kubor ngangai ba plus ngotu ngin second du hakwe pat ka video kuble shibon